Hello, Jasona, Chandra Kaham, Kaklay Kang, no Dominanay, Tini Hay Hay, Nor Nibus Kang, no Pepuka, Ketekma Sali Ulo, Tini Norway. Kisah kok sana ni bagi ma Pepuka, Abong ka, Taklay Kok entrance di University of the BFAS Clay Hap na yung bagay, entrance lang yung bagay, sebisa kok sana ni Pepuka. Okay, Kaklay baksa norogan. Apply clay baik kena entrance man bagi apply clay kena baksa clay kena je clay kuro dari clay nadi mau bagi jora tong piko extension of piko date jeng 4 tarik last date ni tong mani 4 tarik like kani botau hai na hai ngor bagi ting was set up review ka hari nai ne lagi na okay angka sang oh jangan lupa National Testing Agency borong ne public notice dua tarik nong formani extension go for extension like any how on the whole tarik jora extension like kebar pillar money 1905 22 to 186 22 jora date to money awni aglo 4 tarik jora telangka 4 tarik July jora telangka tabung gangke peswa haino hai bori the submission of application usul jora last date of extension go up to 10 July 10 July ni pasta jora pasta PM jora borok date follow ika the last date payment gangke 11 tarik July ni right to 11:50 PM jora borok logri ika kaun bore correction tongkiro baksa bumung rong sujaka baksa address rong sujaka abrong bagai borok 12 July to 14 July maksud jora correction bagi window खुलो बेर नै के अब बरक नि last date maybe अब no last date ni mano tai mai kala ka hema tongo के बरक नि अरो तो exam ro buful na nai boro saklai ria के बरक exam August ro yang to mi tongka tan yang ke final exam tongo 6 semester puritaran final exam tongo abin bagi all July ole not possible hema tongo exam Saimi ada bro, bro hakinan orang ke abongka last date submission ba larmi by humani extension humani ke phai exam nu tu kisa nai ne le na ba taklai bo haki exam nai gang ke sing taklai o jaga nukha sing ta nukha ke o jaga sing sa test paper ni bagai PGQ P60 kalau orang bagi jeng 60 awalnya jeng kilap makhluk nyata question bahaya ngai question jeng maksa saya kalau saya orang bagi bisa kami lebih lagi tak lagi question part A part B ini dua question bahasa tong means group A group B ini kalau tong okay part A ba part B tam tong kaya kalau kita baca saya kuna jadi saya orang bagi bisa Bujila okay part A और 25 question tong क्या हम total English एवं हिंदी by question सकलाइन बस सिंचाक में के और जा English बा हिंदी जैसे selection सकलाइन कौन बाई ना मेरी नंग कोई माने क्या और 25 question तम tong total extra question tong कौन बरो जे apply करने बा कौन बरो entrance नाइ बरो निवासी total 100 question tong नाइ क्या आप लोग दूसरा बात के बात करते हैं ऐसा part A होंगे 25 question take ऐसे part B होंगे 75 question के total 100 question होंगे part A होंगे English by Hindi by सिंचाक में क्या आज जागो 25 question तम तो मैं इच्छा करो general knowledge नहीं तो मैं तो world Indian नहीं के general knowledge तो मैं awareness तो मैं mathematical ability and logical reasoning के अमो very tough got 25 answer dari bagi baksa umur mathematical ability do umur dia kuna baksa logical reasoning do saya dia kuna general knowledge do saya mana awareness do mudah gimana mathematical ability oh jauh kebang ma mathematics ni angko ba kebang ma kita ada missing series apa tahu mana kayak coding apa tahu mana kayak prime number even odd number apa kayak next series odd number marah tong mana ke orang logical reasoning abur tong mana very very tough oh norok paksa dia pun tong mana ba ok
mathematical reasoning rok ma khaya kuna ka bagi kisan rok amorok no saimani thanga chai tang jam 25 question ka amu very important or 25 question no nang chai yang ke to ni kubang mistake thanga ke nang pass nang galai ta nang ke tai 75 question of specific language je nang ko borok ni exam ri tong ni ada 75 question ke total ko borok related 75 question tong nai kita 25 question ke tang kan karon ke nang English question sak nai abong ka general knowledge ini mana awareness ini mana computer romi tong mana festival tong mana apa itu mana jadi pun sunjak naik kita oh jago 25 na ke apa head na ke 75 question na ke narok ni kong borok ni sunjak naik jadi kalau ini kalau dua grammar part kamu part jadi kamu ini kalau general knowledge tong mana kalau borok literature part tong mana grammar part tong mana am hai 75 question sunjak omong ka narok ni tak lain ni question pattern kong borok MA entrance for anybody je taklai je common university entrance test nai tong silo omo tong nai je boro tu taklai je computer wise nai means online exam nai karo joran ko sanai su huino abo NDL boro taklai ke je exam an khat layo Julai le hilak kahima tong ngi Agos first itu ko nan chances so kita ready tong di poli tong di kiri an channel lain tong di kan sudah tahu sih mudah ini kayak kita update dengan saya ke depan karena kiri tong di buja orang mudah di buji nani cak tong di mana tema tong karena kiri tong di dan ketika asal sih tong jadi hal kaham channel kaham nalar baik nanti kiri mana bagi lain kata tong tuh oke nalar je muncul narok je semua sendiri reply nanti saya turun naik jadi hasil itu jadi orang kaham